أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hamdi kerama uzvišime gospodare Allahe azza wa jelle ko astorijamen, uputijamen, bare blagodatja, ni'metja dingamen. Salavatim selami bičavađi komaruma hupe vanberu Muhammedi alaihi salatu wassalam. Veseli familija ehli bejti, reselam Allah kula sinim ali takvalio ashabija. Em saman ušakula katrudinen preko pirog životog i praksa tanenu Kur'anu suneti, džiko jevmul qiyameti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalil qudin. Maškaro manusha o Allahi azza wa jelle biringa znači Ademe alaihi salatu wassalam. Malo liste Allahi birini Nuha alaihi salam. Malo liste Allahi birini Ibrahime alaihi salam. A palo liste birini Imrane sere familija. Znači o Imran hem celo liste familija porodica. Pa kjer Allah azza wa jalla ko obavestini ko Kur'ani ki suratul Al-Imran 33 34 ayeti wa kjer no Allah azza wa jalla biringa Ademe Nuha Ibrahime sere familija hem familija taro Imran upravo javer sveto, to jest uprava vera manuša. Hem sajek uzalojek o Allahi azza wa jalla znači sašunom. Imrane sidi familija i nek familija kajtani primerno familija en buču kar manuša kod ja lestiri familija. Nesu Allah azza wa jalla biringja lesere familija en vas dingjalo upravo javera manuša. Znači celo familija taro Imran. Emo Allah azza wa jalla odje počast cikavije motovi kaj celo je sura na Kur'ani čak dela anav suratul Ali Imran. Celo je sura znači phiravi anav. Pa maškaro lende, maškar ki familija taro Ali Imran ovela je manušni šukar hem bud plemeni to ovela. A oj više purili. A Allah azza wa jalla lake maksimija nadela. Znači, na dingjala je vladija. Pa kja džuvli, a od ja džuvlju stvari ovela, eromni taro Imran. Baš od ja familija taro Imran, celo sarijen su Allah azza wa jalla biringja, to su inek primerno familija, a rakip maškar lede eromni taro Imran, ka su Allahi nadela evladija. Pa kana oj kerala dova ko Allahi, hem zavetini korkori pes dela pirolafi. Pa kerindoj rabbi penela. Ako tutar kadema evladi, to jest ako tutar kadema čave muršte ovel, me zavet dala mirolafi, kao leka mukable ki služba penela, okolenge so molinela pe o Bejtul Maqdis. Znači ojakana korkori pes zavetini hem dela lafi. O Allah te dingjala murše čave, ojka mu kelle znači ko Bejtul Maqdis ki služba teora. So desinipe, pa akjaro mi taro Imran a čola kamni subhanallah, ko puripe. Hem keda oj bijan jola je čuži čaj anamur subhanallah. A oj zavet dingjako Allahi, Arab te dingjarma tutar čave muršte, ojka mu kable ki služba mu Bejtul Maqdis. Pa koga bijani čaja anamurše. Pa toga što je vakeri rabbi bijanju čaja. Allah je azza wa jalla najšu karđala su bijanja. Su se oftano dva svoj dela. Ama od ja čaja na ne bilo sami čaj, nego od ja čaj u stvari kao vel jek taro anglune taro sao džuvlja. Prvakin je maškar ko romnja. Pa vakeri rabbi me čaja bijanju a Allah i buču karđanom svoje bijanja. Pa kjer Allah azza wa jalla kan. A je čaj na ne isto sarsosi omuš. A je čaj na ne isto sarsosi omuš. Pa kjer kan ovoj klame laki anav merjem dingjum. Hem klame Allah hem oporodo lakoro čivala tela tiri zaštita taro prokletimo šeitani. Allah azza wa jalla ko objasnjenje ki suratul Al-Imran 36 ayeti. Znači ja kana objasnjenje vakeri rabbi me čaja bijanjum na muršeneli. Allah merla
lakoro anav dingjum, Merjem te vikineu, pa olajem lakoro porodi su kao vel, me čivala tela tiri zaštita, ja Allah. To je stvoren arakim zaštiti. Ema kjer dova lakiro vela kabuli ko Allah. Kad pea me olajem porodu lakoro, tela tiri zaštita čivala, kao Allah je zađeli latar kabuli kero. So se svako ek maksami koja bi angela, leo šeitani takinel. Ali prenosim pe kada maksami bi angela, pa koga rovoltno šeitani ne takninga. Osim Merijema, hem lakere čave, koja kasnije kavel, Isa. A odlajtano se vepije dova su kerela kanaka jama mušni. Eronitaro Imran, a je daj tari Merijema. Koga dova kerjem ja, ja Allah, olajem lakoro porodu, tuke ki zaštita čiva. Pa bi angela ki ja čaj, hem piravio na Merijem. A je daj lakiri vaker ja, rabi me džuvla bi angjum. Ama ne misijum, kaj oj muška ovolneni. Se puna ki služba, na ne isto omušeme čaj. Oj dinga lafim. Te dingerma mušeka mu kabre ki služba no betul maptis. Te služina u kolencu od te ibadeti kere. Ma plak noi čaj, a sad te mu kav čaja, kada je čaj mu mušna, ne isto ki služba. Si razlika. A oj vananja kana korkorite bešel, ano betul maptis. Ama sad ka bešel oj čaj, mora neko latar gajla te piravel, se bepi, oj na ne muš. Onda su desini pa kana. Sao pobožnjake tamo Benu Israil, ošukar mamuša so sine, mangle latar gajda te piraven. Se oja vela kota, tari Imrane siri familija. A saom so hine tari Imrane siri familija, ko narodu hine mangle, em pošto ime, jer hine but cenime, ki bari deređa su karva. Pa samo reale, ke disanilo mamuša, o narodu tamo Benu Israil, ewa kerge, me olaka izdržinav, me olaka pazinav, me uprilate gajla kapiravav. Pa maškar lende, avela hemko, avelo Zekerija, anglali su si nemu dardo era ti so pominjane. A o Zekerija le siri romni, tani pen, edajake tari Merijem. Pa avela je Zekerija jekta rodola, kola lenene ote. Palo Zekerija ki daj tari Merijema i makeri kaj hemov mangel latarte piravi gajna. No, međutim, akana pošto ke disarile sveštenikija, pobožnjakija, hem but manuša, a ne odluka ona, te frden strela. Upravo kaste kaperel, znači ovdje preuzminje odgovornost tari Merijema. Svako je klendar i nenen pojek pero ili ulovka. Hemange dogovor, savore Allah, so mangena te piraven gajla, tari Merijema, odjela lovka tva pero, ano vaso i sider, anilen te frden. So desinite. A hemola fine, kasoro pero, kasirio lovka, kađal naupre, ko suprotno pravco, nego li sarđala elen, opani, lovka piravi gajla, tari Merijema. Pa vile savore frdila pire perija, pire lovke. Hemo pani sarjenge, kola na te ligarja. Alo Zekerija, o frdela piro pero, pire lovka. Evo lovka džala, suprotno taro pravco, ko taro pani avelo. Pa od ovo Allah išareti, kaj Allahi birini, znači ole, ovte piravi odgovornost, te pazini, Merijema nenio. Kao pominjam, pa odharne se kasnije avela žena, dikindoj Allah Merijema, ano Bejtul Maktis, kolakor mihrabi, sad kerela i badeti, Allah je obožavinela, bajrola kileste žela so. To je le mladi, to je le čave, kao pominjam erati. Pa živinja kana je Merijema, ano Bejtul Maktis, obožavinja Allah je ole pomini, lese ruku, hem sežda čera. Znači čela i badeti, pire gospodaresa. A u Allah azzawajal lake razna kerametija već dok i ne tikni, u Allah je lake dinga. Ne save razna čudija bi desinente. Hem od vaviše primetinge sao Izraelčanja. A u Zekerija dok latar gajna piravi, a nadlake hajben pibe,
ma puti biaraki čudna bučaki late, oj tikno je vladi. Ma kad god biavel late, hajbe lake maro i bate anel, late biaraki nilaesoro hajbe kovakti taro event, a evendesoro hajbe kovakti nilaeso subhanallah. Znači pazi, u Zekerija ne lake hajbe, ama late ko mihrabi araki, te ine nilaj ovki late araki evendesoro hajba. Te ine evend ki late araki nilaesoro hajba. Pa bi pučela o Merijem kotar tu kjakava. Oj bi vakeri, taro Allah azza wa jal. Modu Allah azza wa jal ki suratul Ali Imran, trebam da je tato eti pomeni. Ona kada god bio Zekerija ko hram, kuvel, ki late hajbe bi o Zekerija kem, pa bi pučela kotar tu kjakava o Merijem, a oj bi vakeri taro Allah azza wa jal. Se o Allahi punela dela rıska, ca se o mangela bizi muka. Biz o manuște trudini pe te mucini, pe ca să o Allah azza wa jal mangel, o leagă znači rıska se bičalo. Pa gehare bajrola Merijem anu Beitul Maqdis, a bajrola ko zikr ki dova, ko pomiba Allah azza wa jal, hem ko kıldiba namaz. Yek dive, rakate doke Merijema kıldinela, o melek ki Allah ko ana vikinena. O Merijem, ma tuto Allah birinja, hem tut čisto kerja. To jest pošukare tarosa, ođula, ki celo dunja. Hem ke grela pe lafi taro, najšukar ronja, so živi uprav, ki kugla je pujakiri, da ne samo štar manušnja. Odjajca ni, faraone siri rovni, Asija, koja je sebe te spasinil pe ko? O Musa alaihi salam. Oja čabja znači da te nam udaren. Hem oj uzalo kod je atmosfera neverničko, oj ne jedino ka so rokali bio Allah azza wa jal kod dinu putija. Hem oj ne jek taro najšukar manušnja koja ki pupjedja. Doj to manušnji koja tani najšukar ki dunja su prilate pjedja, tani Merijema. Tri toromni, tani Hatidža, oni taro Resul alaihi salatu wasalam. Hem štarto džuli, najšukar džuli, ki dunja su pirel, tani Fatima, radijallahu ta'ala anha, čaj taro Resul alaihi salatu wasalam. Klajta ne štar džula, najšukar džula, ki dunja su ikad piriti upravo. Pa kada ki suratul Ali Imran, 7-3 ajeti, znači, o meleike pa o soalje o la vikinge, mla keva kerge kao la hila biringja, mla čisto kerge, pa o Merijem, o poslušno tere gospodarese, hem licea na teleper, to je ker seđda. Hem o kolencar kola, neli namazi kaldinena, hem tu lencar isto ker. So desim pedalje. I tlova Merijema taro Beitul Maqdis sebe pinesavi piri potreba. Hem džava hari podur taro manuša. Duraldan dikela je ke manuše, a ovsi ne meleko, ama Merijema na džamlja odava. Pa kada alo dva manuš skoro pa pašu zilate, oj je rodila zaštita. Ma zaštita rodava ko rahmetčija, tutar. Znači zaštita rodava ko Allah tutar, a ko lestar tu da raja. Korkor joj durgeni klintar u Beitul Maqdis se pripirinsa i potreba, ki duraldan je sela manuše. Pa kad restale, upozorile znači unapred, ma meni zaštita ko Allah je rodav tutar, ako taro Allah da. Demek ki smisla tena, ker Allah ke da ih zarari. Pa idem na kakana ove makeri pla, me manuš na sijum, me sijum jek taro melaikija, taro Rahman, taro Allah azza wa jalla neni, me sijum o Džibril. Pa ki suratul Merijem, kutešenjato ajeti, Allah azza wa jalla prenosini, so se alo akava melaiko, so se alo Džibrili koliko manuše so dži Merijema. Do koje ovela gurta o sao manuša. Pa vakiro meleko Džibrili lakja kana, mlanju te pokoj naftuke maksime čisto. Čisto je vladete daftuke. Kana to da je kever džuli, sigurno bi rado igepe. Ama najme Merijema. Ko akava haberi, pa so u meleko anela haberi, kaj lake čisto je vladika pokojni.
Svako je kaver džubli bi radosno vel, ama nahime Merijema. Irina kana je Merijema im pučela. Lansar me evladi kao velma, kad kuma man je kmuš na takim jamu. A mena sijum je ko kolendar, so na kerena. Mena ilum je ko dolendar. Oj tani najšu karman mušni, ki dunja su pevja su haram. Lansar man evladi kao vel, a man je kmuš na takinja. Oj tani pana so, amen sad penal ko alafi. Oj tani pana čaj, oj tani pana devica. Nikad nije kmušla na takinja. Moj čudine bila, sad kotarma ne vladi kovodma. Irino Džibrinu akeli, ekja tiro gospodari akja, odvajtano magje kolaj. Emo donese tma, olete kera, sad išareti, ema mušenge, hem znak kotaro naro rahmeti. Odvajtano ja, anglider panda odredimo. Omelejko znači akeli kad omak sami u stvari, ovtano išareti znakojima mušenge, subhanallah. Ema gjartano so, angleder više odredimo. A u Džibrili lema im pudela kila kiri džepa taro lakoro prsluko kova ojib hiravel. He moja čola da ovo gente subhanallah. Odive sana kle, a sa odive džala u vremena kela, lake po ari ovo džibajrola, sode se mi pe. I kjola je Merijema taro piro ker džiko tanko te ine den pani. Dikela je kpalma, emo tea čili te la lakoro ladu te bešel. Počminge so, ali o momenti palo so, više na kja vremene li ovo džibarilo, oj klili keraldan, ema liko je tanko te pani isilen, uzilen, eke ek kaštari palma. Ema čilio te lalko lado, em a džikero momentija. A če či paso dula momentija i tane, pare. A je Merijema kana, oj na razmislini ta ubijani pa, na razmislini ta ula pare momentija, nego je razmislinja kana, so kao vel palo so oj evladi ka bijani, so manuša kava kere. A oj anelava kerjam ki početka, taro je birimi familija kola u Allah biringja. Tari familija Ali Imran. Hemoj ovela so, mu'minka, hemoj tani čisto, hemoj tani birimi subhanallah. Ama pale oj sila ki godi so manuša lafika kerene. Pa vakero Allah azzawajal ki suratul Merijem kubišu 3 ajeti. Hem ebijam nasere duka ola čivge te avelđi koje kaštari palma. Hem tega, znači tari duki klili, hemo te ali, odukala teringela, pa koga ali, ma kerja, ma kamo sreća sine, angleder te merav, hem kret bisterdite ovav. Tamam? Ovo je više so, bijan ja dukili i kilo je vladi. Hemo kova puno Allah azzawajal su sine te leder late, vikinjali. Hem lakeva kerja, mažalostin tu, mauki tuga. Pa Allah i dela lafite kerel o evladi kova henez bija salilo subhanallah. Ma mažalostin tut, o gospodari tiro, dingjate leder tute, lente thavdel, ki suratul Merijem saravel. La tresina kana, o kaštari palma, hem Allah upravo tute sveža datule hurme kaperen. Pa ha hem bi, hem obahtali. Ona kana je pučela pez, kotara kana je slabo džuli koja spalo su, samo su bijangja, bizo takatitani, ki pu bešela, o kašte tresine upravo hurme te džan, subhanallah. Kotara kod snaga. Pa je koji, neli, tresini okaše palmakom prilate sveža hurme peren. Pa Allah azzawajal obavestila i suratul Merijem bišu šoftajti kava kerlaki. A ako dikšan ne save manuše, tule se kava kere, me zavet ko Allah dinjum kaj me kačutinam, hem avdije nika salafina kačera. To je so, Allah je unapred spremila i ridoj maksmeanov vas, napalal ko ti rogal,
teres nam bilo kaz, tu samo kao akere, kaj lafi ko Allah digyan, kaj tu lafi avdije nika sana kakere. Kačutine. Palela je Merijema, pijela panita rodija len koja tela late thavdela, hem hala, taze, hurme, hem zorardjo, ovela znači zorali, alo su našla gjao takati dok je maksime bijangja. Palela je maksime, hem zajedno olea kanal, ođini napalal ko pirogal, maš kako piro narod. Eke resela je Merijem, ako vas i keri, Isa alihi selam. Pa je ta romanuša, dikindo je olaviše, odmah i početka počmija, lošno bila čelata lafi tekerala. A je savku stvari ne da otabijati ta u Izraelčanja, ne li? Ne da otabijati normalno i ne. Te ako šen znači pejgamberen, te vređinen, te povredinen okolen, su i tane čestita, su i silen obraz. Zavko otabijati ne dejne. Aki sura Merijem biše vtatno, biše toto ajeti, Wallahi kad objasni neka situacija. Palo svoj bijangja i risali ne maksumea. Taj oj aliva kero Allahi olea e maksumea, ko piro narodo ole piramindoj. O Merijem, kad Allah iranena o narodu lakorova keri, znači pa se kergan nešto but lošno. Znači on lake kad dikhele je vladeano vas, odmah uštije la kritika te den. O Merijem, tu čači pa se kergan nešto but lošno, but bilačije. O, tu je pentaro Harun, ti rodatma na sine bilačo, a ni ti ridajna i ne bilači. Ki smisla su kerganodova. Tu koja inan e pentaro Harun, tu koja inan, ti rodatna i ne agar, ti ridajna i ne, a tu čači pa se kergan nešto but bilače. O Merijem, tu koja sja tari familija, taro Imran, taro šukar ker, tari ugledno porodica. A on ki porodica i nene, naka teko ajete anu, ako Allah je zložen, prenosi nengere lafije, saro benu Israelčanja lake lakerge, o tu i pentaro Harun. Mislim mi pesio se on, ki familija i nene nek manuš, koja vikimi pe Harun, a ovko narodo i ne već penđado samo ko šukari pa im po hajde, ništa ave. Pa ona ka nama gente pripisinetno, to avea je ugledno, časno porodica. Demek, so kergano dova subhanallah. Angen demek, te pripisinetno ake so, kaj kergja bila čipa. A oj čutinu, se dingja lafi ko Allahi kaj nakava keri. Pa irini išaretea prema lumaksumi sikavi. A lekova si keri. A o narodu lela mujlaja te marelo. Su si kavjano gi išaretea prema loj vladi ko maksumi prema. Zaremo lea, mangja, lafi te kera, o henes bija salilo. Sad ka kera lea, lafi ovki ko levka neni deme. Ki bešika sad plame. Pa Allah i tega ni dela. O maksumi lafi te kerel ko henes bija salilo. Allah zađi ki suratul Merijem, kod 3 duekto ajeti akava keri. Sova kerja, Kale inneni abdullah, o maksimi lake anovas. Ova kerja mećači pase inum, robo je Allah esu. Tikno je vladi koja henes bija saljen. La mange ov, to jest Allahi, kitabi kadel, hem pejgamberi man ka kerel, hem kaj god te ovav, ka kerelman bareko te ovav. Subhanallah. Hem laka naredini mange. Sad dokle god džib dosijum, o namazite kao dinam, hem o zekati te dav. Tega njo maksimirini prema ni piridaje prema. Hem i redajake, šukar te ovav. Čači pase i tamo dova, o Isa, o čavotari Merijema. Hema kvajtano čačutno čačipe, istina, o lesta. Ano kova sumnja šubha i savinane. Hem ujedno o Isa a.s. uvela svoj jektaro, panda jektaro Allah sere dokaze, uzelo savla dokaze Allah su običali ko bedu Israel, naš kako Israelčanje. O Isa, o čavotari Merijema, ujedno oftano jektaro paluno pejgamberi, ka su Allah i bičali
maškar ku narodu Benu Israil. Otano pauno pejgamberi ka su Allah azawajal bichari enge. Ama uzalo dova on so sapirea kenzar di kempire kalenca šunen, palima čona znači zorale ohoga čalunđije kopiro kufr, kopiro neverstvo, hem i dalje tani znači kodova je pejgamberen te palden, te kerenen hovavne sihirbazija, pa čak hem te mudaren. Kateka čova, inshallah ta'ala kana stavina, koduito deo tari Merijema, lafikera, saru Isa alaihi salam bajrola, hem solea kasni desindjola. Allah ima nati da svakoj khair, ove sasteko sabori, wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.